Omugenzi Leo Kateeba akafa mu mwaka wa 2023 ari kusiga abakazi babiri hamwe n'abana bari kurenga 15 kandi abo bari kugira ngo bamwe mukuru wabo akababinga eitaka eri nibagaruka bajunana mukuru wabo okukoresa ofisi ye kubi kandi akagumana abateneserezo kubateeka omu kihome nuko atwara eitaka eri. Nyabana bale wana batatu abajibe bana batatu kisacha bitikiriyo ku kale ka barwanire mbere manukule wewe watene kitaka nawo inyo kale inya ba familia mutunge itu abetu kabalinga tafutungire umusajja tulubire nyina tinsirize natuweza nebiro nagabiro 3 wajisimu nje kugwa munsi uba mwana wena bana basatu bana jana atuita ntu wabo ntu yamsite to government yatuyamba sazime mukirikirize kintu tunatebekirungi tagakirino mutoko yone bitu kandi baba rukujunanwa omunshongezi Simon Magezi na Patrick Businge nibagira ngo bagenzi babo babaharanira busha ahabo kubita keri bakarutunda neryabo ero baguzura omusente zabo abako babaharabaye mukuru aradisi abako babaharabaye bejaga nakwetu nabayimereza hariyo wayi hano tibatanyuke akagamba omuntu omu abako babaharabaye obejaga nakurete nabemereza hari nabaharabayo bahabaga bakarabona pikipiki nabatumisani bagaruka hariyo wayi project za harugudo otio kamba sobole project za harugudo mlingo bane zibagamba project za harugudo ogumugezi wakabamaze yakustunda orede zina bakambaza bazigusira nowe tinyinawo yakabere kasigiro tukakereza cye okushara mukwanje kuruti akusangwa nyanyota ali muntu bantu bakagurupu yabo bonka baenda kunyiba akwa mazirihe myaka 32 nk'iyo kibaje Lilian Orteraho or RDC wa district ya Kagadi arabwira bekeji okorekeraho kureto vuyo mukeji ahabo kwenshonga zabo zitwire zirikwetororo ma office gona ga district itokuramura twaheza tinataka shiraha erosi 1 yashiraha erosi 2 yashiraha erosi 3 RDC nasye mirunde ebiro mukomu mbwene tukubashaba oguno gwa kashatu etituru kubashaba mwarenga hatito nsakwa twara tubabike aha abantu babiko mbona ugaruka kuzo mu mbuga yanyu twakigarukamu kureka no guma twaraho umuntu mbika twaraho ndijo ntumbika mpaka himurubera abantu nanga nabo mukafa tukatunga obusinzi aba batwire nibajunana bagenzi babo ngo bine sirimu ngo kandi bija kufa bwangu bagumana barwanda eitaka eri ekinte RDC azumirire erana kwabana ba Ceeyamaani na nabana aba ishe nkazi nabaye ogwo mucharinga yuba kugira ngo arwire sirimu hato go mucyo kwabo nirimwe bana mwe kata kurwire sirimu arwaro buhere eitaka eri bari kurwanara naringana na ekemwe kandi harimo n'ekizaniro cyo mpira ekibabaganisemo hagati y'abana bekeje gasha kwa Thomas tumwebaze.